Tokom živopisnog putovanja Kubom, ekipa razglednice dovodi vas do grada Varadero, koji je upisan u svetske turističke destinacije. Nastavljamo razgledanje Varadera i dolazimo do kuće Ruma, koja je svojevrsno svedočanstvo kako se nekada proizvodio ovaj kubanski brend. Destilerija Santa Elena radila je od 1903. do 1938. godine. Ispred ovog dopadljivog objekta, čiji su prozori ukrašeni vitražima, zapazili smo interesantnu skulpturu. Umetničko delo ima zaokruženu simboličku priču sa poentom da svako preterivanje vodi u porok. U životu, kao i u konzumiranju ruma, treba imati meru. Slikovite makete prezentuju i dočaravaju sam proces pravljenja ruma i njegov transport. Izvanredan kvalitet kubanskog ruma je poznat širom sveta prevashodno zahvaljujući kvalitetu šećerne trske, metodama fermentacije i destilacije, klimi ostrva kao i odgovornosti ljudi koji učestvuju u celom procesu. Kubanci su kulturu pravljenja ruma pretočili u originalnu turističku atrakciju, a Kuba je poznata po svom rumu još od 16. veka. Rum je alkoholno piće dobijeno destilacijom fermentisanog soka šećerne trske i melase kao proizvoda prerade šećera. Osim razgledanja, u ponudi je i degustacija najpoznatijih vrsta ruma sa Kube. Na Kubi se proizvode 3 vrste ruma: ekstra star, stari zlatni i svetli suvi. Izloženo je više vrsta belog i crnog ruma. Većini članova ekipe pri degustaciji najviše se dopao crni rum Santiago de Cuba. Rum je piće znalaca. Piće koje je pomorcima vekovima pomagalo da lakše savladaju nepredvidive ćudi mora. Fabrike ruma, manje i veće destilerije, danas imaju muzejsku vrednost i omiljena su mesta u koja dolaze turisti. U doba prohibicije Al Capone je sigurnim kanalima rum sa Kube dopremao do Amerike. Koliko je Al Capone uznačio ovaj posao, govori i činjenica da se u Varaderu nalazi njegova kuća u koju vas vodi ekipa razglednice. Prolazimo glavnom ulicom Varadera, na kojoj se može spoznati život kubanskog grada. Pedesetih godina prošlog veka počinje izgradnja prvih kuća i gazdinstava na plodnoj ravnici bogate vegetacije. Česte slike fijakera koje susrećemo su odlika atrakcije, ali za domicilno stanovništvo i način svakodnevnog transporta. Varadero, kao i čitavu Kubu, prate kontrasti. Ekipa, kao i mnogobrojni turisti koji dolaze u Varadero, posjetila je kuću Al Caponea koja je u turističkoj ponudi grada. Ispred objekta je maketa automobila koji je on nekada vozio. Ovaj prostor neminovno nas vraća u protekla vremena.
Al Capone na Varaderu imao letnjikovac koji je sada restoran Casa de Al. Ako želite da ovde ručate, trebate izdvojiti nešto više novaca nego u ostalim restoranima na Varaderu. Tokom boravka u ovom kubanskom gradu sigurno ćete čuti priču da Al Capone nije ovde dolazio samo na odmor, već da bi organizovao nedozvoljeni transport ruma u Ameriku tokom prohibicije. Varadero je bio idealno mesto za taj posao zbog položaja, a on je imao i svoju fabriku u ovom gradu. Inače, Al Capone je često boravio na Kubi, pa je uzimao i ceo 6. sprat hotela Sevilla u Havani. Njegova kuća u Varaderu je na samoj obali okeana, odakle je mogao kontrolisati transport ruma. Kameni objekat je ambijentalno perfektno uklopljen u prostor i često su ga posećivali poznata imena iz sveta umetnosti, politike, biznisa iz onog vremena. Varadero ćete najbolje upoznati koristeći gradski prevoz. Otvoreni autobusi vam omogućavaju da razgledate i upoznate svaki deo ovog lepog grada, a karta se kupuje za dan i košta 5 evra, odnosno 5 cuca konvertibilne kubanske valute. Kartu koristite za neograničen broj vožnji koje po želji možete prekidati i nastavljati tokom jednog dana. Uočavamo da u Varaderu dominira planska gradnja. Najviše je objekata sa 3-4 sprata. Turistički kompleksi su jako luksuzni i jasno se može zaključiti da je u Varaderu turizam primarno opredeljenje, što i ne čudi, jer na godišnjem nivou ovaj grad poseti 5 miliona turista. Visoki kranovi potvrđuju da je Varadero veoma interesantno mesto za investiciona ulaganja. Gradi se intenzivno i mnogo. Novi hotelsko-smeštajni kapaciteti u Varaderu za investitore su mogućnost realizacije unosnog i sigurnog biznisa. Varadero prati savremene tokove i ima dobru ponudu za nautički turizam. Luksuzne jahte koje su na vezu u marinama jasno upućuju da je grad izuzetno posećen od strane visokoplatežnih gostiju. Ponuda je raznovrsna od klasičnog do sportskog turizma, koji nudi nepregledne golf terene i jahanje kroz živopisnu prirodu.